Hallelujah. Fatalo fatu so for Yesu Kristo ne fiafi. Ole au te ina I tatou se talo ia ona abata le tatou pokalame ne fiafi. Fafta tele lo matou tama. Matou li Yesu Kristo me se nga po ia lo matou so swan de lo fio ne de malu nei. Matou te fafu ia tu vinga mal fa manu o fafta ia te oe ona lo fa maon ia te matou tama. O mafu ai na mo ne no mo luma. Neva no ta ua, e mātou te o mai, mātou te whasoa na upu, e mese, ia mātou te o ngai fo ila ufiona mo ia lo mātou te mai, whawhetai o na wano e saunia, e mese o teimi, ia renga te lea whawhetai lau kuipui ngā malu ia o nei, e mese foi, ia o lea ono ia mai, e ana lea o na ngolo mātou whaungai, ne whawhetai vi ia lau fio fo ia atu le vinga ia te oilo mātou te mā, mātou te ole atu ilo suafa Yesu, whamole mole, anga le lei le whafonga tā kua ia lau whanau mea fiafi, ia mātou talia ina whatasi lau upu ma le loto, maulalo ma le fia i o mātou loto le ia. Wala o fionga mātou te ola ai, o lau o fionga o sulu i o mātou vai ma mama i o mātou wala. Lau o fionga le ia, ta ua mio tonu ina i mātou te talo ne fiafi whamanuia ia o ona nei, mātou ngā tauni e fola ma whasola o fionga. Whamuia foi lau o ona ia mai, ia moise ia o le whaafonga tā poa ia lau whanau ne fiafi. Ia tele ma ia foi atu le inga ia te oe no mātou te mai pe a umon le mokalame. Ia i lo ngoa ma lo suafa Yesu mātou wala auto ai. Amene ma amene. Ia le ri. Ia mole atu le ngangol whaafitai ne fiafi. Whai eise whaafeiloa ia atu ne fiafi le ngang whaafitai ma whaafitai e sunga i o ona ia mai ia mo le no mata mo fie o me fai ona fatu no ina ko kala nei ia ai le ngate le ia fatai fo I o ona le tua ma le fatua le ia le karesia na le mal ia le ri fatai mo lava tonu ia o nga rue fatasi me o malava ia o wa se le leio ila tu e o no malo ko fo ia yo wa ia le ri ia o le whaftai le fiafi ma se whamalo o se whatalofa ia malofo I sunga ia o nei ia o mātou sawal mai pea o vasona te nei o ta ua I whawapea e le mawhai ma mal au I la tau I leu o le whatuatua e whawhewhera whatuatua pe a whai e le whaalongo e whawhewhera hoi le whaalongo pe a whai e le aisesi e talanoa atu ia whawhewhera hoi talanoa pe a le aisesi e au wina atu ia le usawa le vali mai ia o le tua ia mese o le sunga le kapiteni o le sa nefia ia mai ma le onanga ia mātou te aso atu le upo le tua nefia ia walawa ia le wha au pe mai no tātou a mese wha au soino tātou ia tātou savalinga o tātou ia nei haleluia ia le ri ia e whata lofa atu ai nefiafi ia le tua na ngata tātou tanonga le vason te nei I le taimi lea o lo tātou I le FAAMASINOGA o le apostolo Paulo Paulo o le apostolo nu ese e le ngata lea o le siona balaunga e tu I lumo o tupu ia atoe ma le siona balaunga na te mo mori tala nei I ai utaia waila Aleluia le lang tātou no le vason te nei ia e fōringa mai o le kau wha asao e fika lomba bau ai kau whai e utaia e whasioki o le whasioki o ka lenga mai le tent mai le tuanga ke ma mai le tala le nei o le maro ia ti tātou ato ma utaia ia le o le lang tātou pokala me vason te nei I le temi lenga nga ape I loa e le tai fifita e Lucia tai fifita o senta I Paulo wa lenga Sao Paulo I Jerusalem ai oso le me vai fa me mo fi fasioki o fi ko masui o fi lenga oso o le langa sefe mo I tai fifita ia ma la tu ave lo Paulo e ave I le pito no le no posta mai ai le no kasi raya tu ma tu o Jerusalem le ala ngata tu tanong le vason te nin ta ko su tolu tu se ngwana ia on le ala wa ina ia le apostolo Paulo le voi la ko sa ngi tu ia I lona FAAMASINOGA la vale ma I va ma utaia
ia o le sime ka ko ke mantua le FAAMASINOGA Paulo e lua ia mele e FAAMASINO i nei Paulo e FAAMASINO i utaia Paulo i le tua lako kapo inga me ka kapo inga me ua soli e Paulo ia le tu la fono ia ai o lea fo ia e manga o ia Roma ia po ko vana Roma e fia i loa lato ko i se sol kula fongo Paulo i mea tau tu la fono Roma manga ia o manga ia le FAAMASINOGA e ka o ke marmana pai fo ia e le fai ngofie e le fai ngofie le ngaluanga le fia ngai martulanga e le apostolo ia le la atato a mata toi i le mata apule lusufa ia mai on fai upunga mo e kau le lima o la o vai inga pe nga ngai fai do mo ia swafo ka ia ngo aku i Jerusalem e o ngo i o FAAMASINOGA kai pe fo FAAMASINOGA ka ko ia e o ele nga tinga o ka e falo longo mo ka po e FAAMASINOGA ia e o la vale le ku ia e support la ko e o ale le ala i la tangata i nga to lau mai le nta pule mombo nta pule le fai pule mombo fai mai le ala o le include ai la le fai tau la city le o anania anania le maka pule nga uma tu nei le fai am ni ka ka wangi ku o ho ka mo po fo le aleluia ai vedo i po le la po ho la o le tu stem o ke le mai mampo o kula fongo lo fongo e sang e sa se paunga ele se moriano aleluia ale am tatu la fongo ai fai le ia fai kaulanga le i am kama po me la nga fali ko lo po mo ia le po fo le jo ia le ngatanga wa saunia e foi le stangata le e ta o le fai la unga o le ngata lo titulo ole tu ai male anga i utaia ia kai pei fa ta tu e fai le ke alo su elo do ia e kumo oi ia fa penga ko ila FAAMASINOGA le apostolo bo sa unia fo e utaia e mai ole fitu se purtasio o Santerini o auto ina ia la tau fo tangata e tu mo la tau ngake to la ro inga mo yang o Paulo ia la tangata lo titulo ia le la fa solo tu la ia ole fai upulo langa e lima ia ngala wa matanga nga tolo romo ye e titulo ia morianga o Paulo ia la tua tu le le suma manga ye le paso roma me no suma ko te auto fa te mengo o pa le on ta o mai la fa i un ta o ko fa o lu so se ya maka mai ta o le lu fa le o ta to ye ke ni maka ni fo fa ku la nganga me FAAMASINOGA I think e fai ba e lima ba e ka fo ile e se le FAAMASINO e se me ka o kanga kale ka o le la lo I fo e fai ma lima o FAAMASINO por kanga kale so swangi FAAMASINOGA ke fa makala le lu o FAAMASINO ia mai so le ku leo ia markanga kale moria ia fai la ia I masaulo ia fa ia include ela ma le roia ia male au ka pua ile ku e po kele le ka pua I po vele ku au ia te o ka fa makalakana le au I sai ma le e pele po ringa mai ole ai e lula le le ia le fa ka fo FAAMASINOGA po I FAAMASINOGA le ka ni ia ka ku ia ole tu langa le moria I ku so le moria Paulo I pe on ka o le pe e lua va inga le moria I Paulo o longa soli le kula fongo ko ile ala ko waia I utaia fo ke le kula fongo I utaia o le va inga le mori ba o Paulo o Yesu Cristo le toe tu mai o Yesu ia mar ko ku mai o tanata ie o ma ka ia fo I mo pa I ka ka ia Yesu ka utaia le na I ku ngala ko pasa ka o inga Yesu mo ka se o Yesu ia o Paulo le sai mai la maka o foi va le na fa ora I Paulo ai le fa ora inga nga Paulo I maka o foi a Paulo sa kuasa wa le kalesia inga I wo fa ora inga la Paulo ia le la nga lo Paulo mo li mauma
ma fe soasoagi kagaka iutai le sa o ale mea lega le pisa i pe kelu ma le au apostolo le se le mele pisa langa lega kai au i Iesu i longa kupula mo longa malama e le na o wale mo limau makala ia kuinu ese mai se iutai e le ma mu ese le pe ka e le nga o ese le pala wino po e fa pikoa fo mo kagaka iutai ai langa sa pakua ke e ka ko iutai le ala o mai la wale FAAMASINOGA le la wa lau mai le kamalo le o tituro le mafuanga i a filiki le mafuanga le monianga o pau le wa lau mai ai pe fa makala mai ia kai pe ia mele pe ka fa man malamba ka pola ko FAAMASINOGA ko ia ka ko sori kula fongo le ka bi o pa no lo ia le fa pe ngat pe le la lau mai kamalo le o tituro le morianga le moria mai Paulo i FAAMASINOGA le wa le ko fa ia FAAMASINOGA o le wa mai i FAAMASINOGA le me FAAMASINOGA le lei o ma fau ia mai se man malamba fo le loma FAAMASINOGA le loma FAAMASINOGA le la wa lau ma mai ai mega ma ko dia foi la di pasta langa ole e sa fa si ma ko dia foi kula fo mo foi le so ko e se fu ko mai mai kula fo mo se fu mai ia ngai o kula fo mai u kai mai le tu kula fo mai awangi e fa si kanaka e sa no inga la sa fa si ke se u kai le si u kai o i la le ga le vai nga le pi fete fo nga le u kai ai manga o ave ia loma e FAAMASINOGA loma inga ia fa si ki ai bo o le ngau ka inga le o u tai ia fa si ki bo ia le so nge ku ngama le fala ki ringa wale ka mo mai na o le si vai nga fa me wo moria po le fa me wo fa so e sa Paulo ko e fo vale wo fa so e sa ko e fo vale le loku le e le nga o yu ka ia a le lo langi a gole ia me wo fa so e sa mo fo vale le loku le lo langi a ko ia fa si a ku ia fa tai mo le no ia le tu ia pe o le nga tapunia tu le ta po lo su marto ia pe o la titilo e fa mai o nga ko fas futa ngata ia sa ia ole o yu tai ia ai o mai le mo le o si ia ko le si le fo FAAMASINOGA le apostol ia le fa mai o mai fa ka orang si ia anania ia mai se fo ia o toi ina no ia mai la ko fa la unga la por ka le o titulu le la sa ngi ku lu mo le o ko van na te la wina me ia o ta se ia mo li la apostolo le ku sai matu inga e pe la o fe me o le o to mo o fa tu pu vesi ma fu vale ia o soli le manu te pa ki lo foi le ia le fo bulla le FAAMASINOGA le ma le kapengang o le mori mau o vai ngale ma ma ko i kapenga le ke pe o FAAMASINOGA e fa nei le malo ma kula ma penga ko i fai le forza no fa mai lo filma le FAAMASINOGA ia o ma ko mau o ngai ka ngaka o soli le malu ma fa vesi ma fo vale amen ia o la mai ia nei ma na mai lo sunga ko vanga o le lei me o lo ma ko ska ia o polo inga ma le lei lo ma ko ngo foi ko ngol malo o ngai ka ngaka o fai ma fo vale ma fa ku pu vesi ia ko ngole karesia ma malo e ko inga ia tanga tai tai ia le la bola ko lo mai ia ko langa pe mai ia la poskolo po ia ai ma ngai fo ila ke minga o ko ile kale la poskolo po ia pe o vai ke le ia do FAAMASINOGA le la o ia e fai o le moli mau mai ila jogo e lo toma fai ia fa se o tia la postolo ia ai ta pena fo ile tale la postolo ia o me lo fa ngai yo ia le tu e fai no tanto va ai le ngai yo le tu le time nei ile soi fuanga ma le moli mau mai la postolo Paulo lo soi fu pe na vala winai o ia no ese ia o le toi la langa ma toi fa pula tili mai ati tanto il vai tau nei ia fete na inga o lo ia ile moli mau wina le fe o le ma no le tu ia ela fa pena foi unga ngai mai foi le fidi la to ia na foi a wala e toso i la no le fe a lo tamu moli ia ile la langi e mai se le fa na wala tu ia sa maestasio singa lo estasio aso o le fale o ata la vastasio
porque la me lunga leche o sa pesta la ona le tu awote mita pa pe o malo la ngol chawa le fangi e ke malongi ala foi cosa ini marki a polo e de simme ko fa fe inai oi fa fa kai le tu ele na foi pa malo simo ornas e kai pe foi la mele tu pu ile se fa la apostolo Paulo le ka ma fai la vai utai e la to mau inga ia ka pepe fasio ki la apostolo Paulo ia awang ia li le mele ka la e la apostolo Paulo fe awol malo le tua mal fa al tanga ia ke riso e folinga mai le ka fai ke se Paulo al kala Paulo le ia le au ese au le mele tari to tanga tai fa mai la to o le ka le sia bo vai ese le fa mamla la apostolo Paulo e tali tonu fo ia o le tari le ia ke riso Yesu ma le toi tutu wa e o ti pe o le tali tonu e foi tanga tai utai o le la to mo mau la to le ka le sia vai ese ia pe o le lava lo mato isa mala lava utai ia la apostolo e manga o lava ia fasiotia e pe o sa so ne tu le ne fia Paulo le ese le fa no ho le pa ka kuma ho ye o ngore o tangata e ka mo fai fasioti po o yu kai ele o loma o loma le kolor fam singo nga ave no ke sa roia e fam singo e ko nga loma o ngore vai ko ia fika e o nga mau ia yu kai ia o yu tai ala ia o yu tai la ko ke le ka ko o Yesu o Mesia amen manco hosko ingo ni ko temo ke mi fam singo mo Yesu le no fe ko le ko ala lo ni ko temo ai fa me ko inga ngai lo nga fe ku pu mai nga sa le ka se perfecto alleluia pe o te ke le yu ko ile bele mai o Yesu o le me fa nga o le simoria nga fe mai o le tai o le tu a inga o Nazareta vai o le lairo mai o ko o Yesu fa ngo i Betelema ele fa ngo i Nazareta o Nazareta na race mai ia le o langa la titi ma le o langa tamtala o Yesu o Yesu fa na soi fu mai Betelema amen ai ka lo yo ngore fe kai ke lo yu tai ia Yesu le o mo fo am fai mai o ke siamu le kala ia Yesu o ia le lo le tu o fai ngole le ori fai ngole e ka kai yu tai ia o le tu a inga Nazareta le ala o mo fo fai ngoi piska mo Paulo la apostolo fai mai ia o ele ngata i fa so sa o fo vale ile ai ia ai o tai fo io le Nazareta kusa lo fai mai o kai o le loku fo ale le si lu mo li ma le fika isi le kusa pe kusa le ko nga fai nga ma le mo ri o ia pe me se le loku fangi le ngata la ile tua inga ai ale si menga fai mai o tau fai fo Paulo so ni man ma o le manga ia sa mai fo le bele mai fai mai nga makwa ka pen nga le o ia o mo tangata le ku e fai ma kala fa musingo e le son ku e ko yes nga makwa o le au Santorini e form up mai le fa po le ele fa pe nga ko inga yu taia o fale sai o nga kai fale sai e o fico mo fala ko ma o kanka ka mai o lo io tu la fono e o fico mo fa ko le sai le la ko fi mai la le master la le titu e nga ke ko e fai mo kala le ayutai ia ai ko mo o ko ka ba ikule sau le fa so longa mai nga ele nga ter fo vale ia o fa besi le mu ia sai ia le nga tele organga le loku fo le lo ka ia le Nazareta usa le o kai mi le ka o le ori ke siamu ia mo ka kai o muri mu ia Yesu o le Nazareta e mau la lo ia va i tai Nazareta e mai le fai la ko kala ke mi fa musingo mo Yesu ele kupu mai i Nazareta se perfetta ele se perfetta sau e apio le winga na o moriam le la ka ko se e glola le vai ngalo ngalo fa musingo o ka voila se mo ka kia ele ku mai nga o Paulo
ele sa no ia Pesca. e ku a Paulo mo ia ele kala Paulo ia ai koe unga ia fo ia ole ro ia o langa ia pe se kala pero ia ile nga ko ia po a pe ole nga ko ia le fa mana ko mo ia po ia upu ka kala tia le tu ia se wuti e ga ke fam ka la kua ia le kati ia kula po e ma me le ia le karin kari po po le uri aleluia Mangaia le mtau ua pe ole kusa le kau ke kilo le FAAMASINOGA po le ka ua le justice FAAMASINOGA so kula fongo o ina fongo a mai le plan le pe o ka ua suma pe au ia po o le ko mai sa o ala o li o le si me maka mala ko plan fa ulanga le la ko ka ali si me ma ngai ke pe fai ka ua foi ko o le lo loko o ku ka fa se nga ye le o le nga fa se nga FAAMASINOGA Amen. o ia si ia mai o lo ye ku pu le ia o le lo loko le fai ko e nga ye ka fa se ele o li ia ma ia ka ko ngui ka ma ia ka ko ngu ka ma ku la mai FAAMASINOGA ko fa se nga le o ku ka fa se ele o la ma vinga yo ka ka e pi ma le u kala mai se ku pa pega e a la nga ku mai lo fa mai lo ia ngingo mai lo ia filiki a Paulo ia mai sa kala e pai lo mal kala ka malo po Amen. ya saulo mal la u mal ka malo Paulo ma sa o mai tu sa o mai a Paulo le i allo le la ma po na ma kwa ku sa o mai ai le wali ia le sa mo na Paulo ele ai se me le a mori ai fua ele ai sa o me se ma po ele ai mo se me se ele o fa pe mai foi la Paulo e ke ele tu la po le kula fongo mo se le ka sisi ai e langa o Yesu ele isa o fa le a ma tu la fo ma sa o Yesu e fa au le kula fo ele isa o Yesu e fa le a ma tu la ma sa o Yesu e fa au le kula fo ai la va e mai fa o popo le kula fo kai pe o le mele a fa e ke ika se kanaka o le kula fo o le tenai kuai fa sio kanaka ya mai Yesu a ika ile si kusa o fasio kia ka nga pe ai ka ia o le se nga nga kula fo ia ma le mele sa o Yesu e pe e fa si ma lo si ke le vai nga le ka te vai dan melo le mulua se lo nga mo ia e fa finge mo le palisi ka ma lo ka mulua au Paulo o ia o Yesu fa ma e ke va ai ai wa e nga ia wa mulua le se nga nga kula fo ia ma le mele le ka wa ko Paulo le la e o mo le mai lo ia po le fa sanga por sang ele na fola le leia ko e Paulo me malava amen e pusa mal mele moria ia ele makele o fese makele o kala inga pe fese se fa un ko o le ai o Jerusalem le ai o lai mori mawa ia le me langa au mai ele tua ia ke ia e ala le fe au ma fa ali ia Yesu ke iso ia ke ia taimi le na sawa ia nga i Damaseko le winga langa o le vai le mo mai Paulo o le ale me o kuri a pu o ia Iuteia nga ia FAAMASINOGA ia po le ale unga la manga o la ko ale unga le manga ka ko ia manga ka sio ai vai Paulo ke le o fa le anga tu la a lo ke mo mau onga o Yesu le me ko fa sa ka lo ia mo o mau ia ke o ko ele toi tu mai o e o ele ka ko vai na le ko ku e o a le ala mo mau e Paulo ma lo si e Paulo le winga le o la tara ina e o le toi tu mai o Yesu o e la fa ku ia Yesu a pe o ki fo ila tu e ko ku mai fo ila tu e Yesu ma ia se pa man manga ma si so ke unga sa ma ka ke Paulo i FAAMASINOGA ia le tu le ka ko nga ia ko la ele kali ko Paulo yo memoria fia nei la ki ke la fam kala nga ko ele ka ko lo suma nga ko la ye Paulo no mole fom a fe mai wo kali ko a fe mai le ole fe ko la si li po a ko lo mu ia le la nga ele ko Paulo ia ole a po tu o ele tu ai fe mai ka ka yu ka
le mingau e a fe me kala Paulo o ke le o ilo o via o le fai kau la masili a fe me wa ilo la poskola Paulo o le fa sai o mala kusi pu i fa pu ngai fo a mai lo le ma kala Paulo i va na le ka o le poskola Paulo o le fa sai xa le pa ki lo la poskola Paulo fa ilo mai o ia nga fa ilo lo ka ukala poskola Paulo o le fa sai le foi ka uai in ka play lu ma ku le sa o ngara poskolo i la o ngai karme o kamrie o i la le wa makan ka ko kilo lo o le ke le me alo fa marka ma ai ngai le foi o ngara poskolo a pe o wala nga u la poskolo pe le nga u le lo ko ma wala ele i fa i lo ke le nga fa i lo ngai a pe la i lo i le ka le la poskolo Paulo ka nga ka mala ma le le finga nga lo le li mana malama i kula fongo ko fa na ngo na ngo ile nga pa i wa ile ka le poskolo Paulo ele ia no mama la poskolo Paulo e la o mengi u mangi mangi fa makalanga fo nga le maofa mo ngai e kali ko inga le ngai fa ko e se pulo mai a o vala o ku ia Filiki ya Paulo e ula ilo fa sanga fa mai o ilo o lo e tele tau sanga o e FAAMASINO le kau kala la mi pong kau kala i pusa o e kau le mengi upo ya fei o lo o levanga e FAAMASINO le o le mea foi le o ke fia o te tali o te moli mau watu le mea tua ina ya o le mea le kalonga la poskola Paulo ano kala moa mai le lofa tu noa o le tua le la poskola Paulo kele me ole o file muoro ngaloko ko mai manging ole mai ona kali mai ngala ko mau au la kele i mau o fa tupu vesi ko ngol maru po o kai la ko kele i mau fo ia o fa kupu fo vale ele ma fai fo ia ngala ko o mai se ele o ma fai fo ngala ko o mai se fa mau ni nga me ia la ko ke mo lia ya manging ngol kali la postolo Paulo ele o kam fai Paulo e pui ngai ele o fai foi Paulo e aro pe o le tunu e aro le ka la fa makala sa o e Paulo me ang mai lo sunga fa sin le fa ke si la fie fa ka su so o yu kai ar ku inga le fa mai wala o fo vale Paulo le nga kai u kai a le la lo langi a ko se vai le mamma o le me o ye ku inga la poskolo Paulo mo ko ikaw ma fai ai u kai ya sa mala ya o ngi ko sa mo ai ka ko kilo le kena kai e ka ku ma fa ma o ya ka wala au vinga le tua le wala au vinga Yesu Cristo la apostolo Paulo ele o ye se me o fa go lo mi e pe fefe pe pala ai e kula ia ko tali atu ya pe o sa ko so ne kula ni fe se so le vi pe le ka ka mo i ahu i mori yang o Paulo le ko la ura ale la o ka fa lo e fai si Paulo cari il maro praise the Lord hermano o me sini pe ku ni si o fa pe o me sini fa fai e sa o fa singole fe lo fam si mai o le ke lo le ia o leva e fai nga lo nga fa singole ni ma lo ni o ka sa rai ma me foi le esse lo fi ai ka o ku foi da o wa hermano ar se fulu luaso kalu mo fo i mai mo fo i mai de sa o kai mi le nga o ko le malanga le don ko le fo i mai e fa msi moi e o mo le fiku ko sa nga o le apostol nga o i no ya sia tu tonu ma lo ko i no e le ni ma wa aka ko fika ku ye la le kai mi umile nga lo si apostol e ka la i fina nga ro le tu a se va ile mele o i moi o en mai ku ko mo fa msi ia a ko e pe o ni fo kai mi fa pe nga ho le ola nga o no ile tu e ke la e ma ku e ma ile nga ile fa ngore o la o na nga ile tu ai ia ka le le fam si ngo e ka le kuskusi ile lo mori
Ia o kuso le ta le o ka ko le ka le sia ke mi wa le ko apostol ko le lang te mi la wo pergiso a o ta to le ka le sia ke mi o ka ko apostol o ka ko Paulo o ka le nga ke fai o ka ko moria o le la lang manga ange le ka fai fa le nga ta to ka fai mai le me o le ale me ka e si la e nga ke i doe vai vai nga ka sau ko mi mai ma ka o mai e fa pena ton o le pere winga na ya linka ko ska kinga ia le fiong mane tu ma ai me so va nga le o le kaimi o le kalesia o le kaimi ka ku va kasi nga lu va tasi ia ma fa la mo lang ke la fa la mo lang po do ile nga po ia pena fa ele se lo ia po ai pinga fa la mo lang po do ile so ni mai le nga po ia le tu ia ma ele mo fo ia o sis le ai mas singa la ku ba ai o ma fi ngau mas kanga ka ko ngol maru ia po le mu fo ia po so se me ele ai mas kanga la ku ba ai o ma fi ngau mas kanga lo inga fo ni mai ele ai mas me ela pe ia la apostol al manga ia la lang karinga ngai la fa su ko mai o me fo ia wala ko mori ai ele ai mas fa mau le me se fa mau ngia ngo se vai ele se lo ia ele se ganka e un kale a le e tala no tu kala no por fa mau ngia no ia ol me le nga ki ma ia le vai foi le nga ta o foi e kusa le ama ka ko mo mara ori wa farsaio ka ko farsaio le ko ku a le ori sa tu ko ele ka ko mo i se ko ku a o kia ele ka ko fu i se o le fa ka mo se mangi ange le ala le fa si mo mo la nga le nga e wo yo po le fa mo nga le nga bisa no le ori wa le nga pala a wo po ma la nga to le fa si mo ia ai ole ka upu ko mai o e wo le ko fa si mo ia le so ni te so ki mai lo fa sa o mo ia po ia ai fai la ko fike nga ingam sa ko le nga upu fa mo ko lo fik kom ko mai ko ai pe le ngol tala o le lava e ka mo fai u ka ia fa si o ki po ai le ni evidence o la ko fam ka la ko mo ia ele ni me fa ma ngi ai e se sele o ngara o Paulo i tangata o le si mele mo le ale ko nga pui ko ping fe kai da udi me wo Paulo ka la i wo le a mal pe tama ai ma ko le fongo a e kalesia i Jerusalem ma lenga fai nga fongo lenga o Paulo mai ave ku si ai no ese ma fai ai au le angola ko i tu la fono mo se ai ka ulava o me tina ma ele o que alo ese ia mare muri lua mare fica ai la mare pel tongue ia e fez querer o le fenga le be la be o ese a foi la e pel tongue o ese ia lo ngala o le selo ngale por le tua no tongue o le fenga le tua mo será le pe eu ia o se me tupu i mato o ese que me será ai le fa mai lo i fa fia ngai ngaro le tua ma isa la e wala a le o ia fe kai fe mai wa halu le lia ka la i mai bole a ngai vai a le fe mai poro i fa msingo mai e ku kusa le ya mo ka ko mo le ori le mo ria e ka ko le ori na le i ko ku mai e ka ko voi ko le ko ku mai in e power vele ese o sa le foi mera oria o ma ko lo ku vai ia a mo ka ko for kula fo mo se mo ka ko kula fo o le ka ko ia ma ko foi la o le falling a mai el famsino o le ke le i no kula fo mo i te ka lo kula fo mo i ko ia ka ko kula fo mo be ko ko a le ha fa mo le o ko va lo mo ia wale ma ba ko ale ala fa lo ko bangalo mo e fe olinga mai pe ka wa kala ba ba fo ko bangalo e sa e mango a se singi e se singi ye mo ya ngai e mo mo ri fa mai fa le simbe ma ngai nga apa i poro nga fa mai wa ma vai tau sanga chile mo sa wai le ma no sa wai le e mai me lo fo ia i lo ma tau la me ka nga le wa le me nga le nga ko fo mai lo ri mo mai
mai ia me aro foi ile karesia I Jerusalem ia ale o mai mori ai o ko o ia o se ka le ina I le mele o you tai mai asia ele se vai o fe me ka o ke I Fiat me ka ki e ale tu e foi no kia po o fiat me ka ki I se vai e ale le fili e ale le awana ngarwana le anga sa tani ko foi e la mai le fana o le tu mantua pe on vai tu ele ko ye Paulo mara o apostolo ta tou le karesia ta tou timing ai aleluia ia awonge I ka ko mafu pe na Paulo ku poi me nga o apostolo ku poi le ai e siria ku hon ka ia sa o ki Paulo ye kam foi ia awonge I ka ko sa fanga manguia ia le o sa dia mata pe nei na ta tu ta pa o ta tou ma ia nga pe nga o mai nga moria mai Paulo foi ko subiwa fa pela o le ngei le wori nga fa lo foi o fa singonga I Jerusalem como e fa po e o mai na ko fa mesela ko kala ai mo ko le mo se me o me mo le ma o ka se ma ngia o ka se ma maru o ka se poko ka kale nga mo eu kala ai fa me Paulo ele mo se kala le li de sa o pe mo se vai ele fa no lo ele fa mangia Aleluia aleluia mo ia sa mo ka fe ele fa mangia o manga onga ele aingi mori mau ku pe o ka o ele apa pela o mai uma ka ka ia sai o fa misingonga la ia fa me sera ko kala mori mau mai mori anga le mori ia uma e fa mangia la mori anga le ku ia ele sisi o mai ele sisi o sa ele se mo ele lana so se fa mo mas o sa vai mo fa misingonga so pula masanya kile ale ai se mori mau inga se fa mangia nga se so kula fo e fa le nga e ko fa misingonga se so e mai mori mau pe fa mangia so kula fo mo pele ya o I le me ele ni si oma lo mo vinga la o la ko fa ya ko Paulo ele fa ma kai pe ko sa mo la I no su o le loia le so sonia Paulo is a Holy Spirit o le anga pa ia le fai maloia a Paulo le o ia le au mai o manga me o mai ma fa o Paulo ma pu le ia ko o le si me o le poco ma la ka mai pe ma ka o fo le suma ko te o ia koli la ma o Paulo le fa le sai o fa le sai ele sin ka mai ka ka Paulo o le ka ka mai ke le ia Paulo o me le ala inga ku mai la ka le FAAMASINOGA e ma mo ku wa le file mu e mai se e ka le ku Paulo le poto e mai se le file mu ma ma fa ku e ka le ku Paulo e ku sa ma me la fa me FAAMASINOGA ya ki a vai la si me ma ngai anga le la lo i fa ku mu anga e lusu ka si fa o le toe tu mai o e u oti o FAAMASINOGA ya o jo le aso nei sa le kasi le maka upu ka ale ko ko Paulo o le ko ku mai o e o le ko FAAMASINOGA ina ya ile aso ni amen kasi la le va na ka o le mo wa FAAMASINOGA ina ya Paulo fa mai e ke e pe maka o fe e ke le si va ina ko ku mai o e o ya ka ko ku si va ina e pe va ina le ka ko e Paulo ya e ko ku mai ka maka we wa talia Yesu e ma li ma faola ai mai si e ka usisi ma sa bali le a ton dia se ko fa ko ma ka ko ta ko le ka ko ko lu ma lu amen malo suma por le to ya le fai po le do suma le do le sa fai ta suma ta sia le ka ko mo la poscolo Paulo amen o I ka ko ke lo ai o le savali a Paulo le savali wa maku ba mawa lo ma fa ko ya te viso isu ka ko ke lo fo ia I le mele ko la I mal ke mi e rua ma no le fekena ya o le ma no le pomisa ma no le ma la e u ia la nga e ka ka ri ko mu I le ia Yesu
ai pe fo email fe ke nga ia o nga le fe kam fai le malo le Paulo le fa ngefu ma o ni malama i le tana le lei ato ya ke wiso le kam fai alang e langa merikula fu me go fa le anga Paulo fa le anga Paulo kula fu mo mose o le mele le nga la poskor pinga vara winga ke wiso ia fai ma mori mau ese e le fa o la inga le perikome inga le king ai faola inga le loko fuaki e ifo e kalia Yesu e vea mali ma faola i le olanga. Amen. Lena fau e fai vi ule le FAAMASINOGA la poskolo Paulo. Ai se manga ia morga kai kusa le pe o mai foi pole lo sulu nga ile lo sumarko. O le fai mai le kala kovanga. Ia o fuli Paulo. A wo ko e ngongo kia. Ia fuli nga ia fa pe mai lo ai nga o nga kia pe asi me kia. A wo lo polo ia ku ia kovanga i kai ko se lau mai au unga e whaingo Paulo. Ia fuli Paulo awa ko e sai Paulo ia mai ronga inga yasi e po ika ke kilo o lea e muli ta i lea lofa tu no o lea tua a ona lea tua me se fo ila tau no tu la e fo i le tala ino le fina ngalo lea tua e kai me fe toso ina i tato lo so i fua mai se o leo langa tu ina tu lea tua ia kama fai fo i ka ngaka ia e wha leanga ia lo fo i tau ma fai lau foi au nanga i le atua e ma nei e tatou wawa i pe le apostolo Paulo e ui ia inga ai maunga i foi vanga e le isolo muli e le i vai le loto le apostolo Paulo sa maua alo na whaatotua le karikongo le apostolo Paulo e le kaimiri ngai le whakarkari e whakarikari le toe tutu wae longa winga o le oki le whakarkari Paulo e ma vai le olanga ngai ma whukama ke wiso o na whaatari lo le polatare o le tari tonu le toi tu wae o e uoti o ia ke wiso le whaakali e kamano le FAAMASINOGA iswe kengo ko mga o ia wawenga mauta ko kawi ia ma ngai le tara le apostolo Paulo ia o le koe whaamanga ko mai o le toi tu wae longa winga e kau ke ngaro lue a se ia o ioti le wana aunga le atua ma le moli mawatu le whaoretanga ke wiso tanto ono sai pea ma fa marlosi ia ma fa ilo atu le fa ortanga ia wa lo moli ma mai fo isa tani ia ma fa ia fa ilo mai lo nga ia fo i maro wa pu baby ia le termine por le chano sunga le fa fa ia tali ia o tanto o Paulo le termine nei ele fa ina to mal ma lama tanga tali tali le mo le se Paulo ia lo moli ma mai o nanga le apostolo Paulo e ala i tu senga venga le apostolo ia fa pena no tanto fai lo ato e perché viso ia ma le fa orta alleluia di ele ma lola ma rete le e se kele ngai o tanto mo moi il malanga le apostolo alleluia ma ngai ia ba ngai nga cha o le ele o le unga le FAAMASINOGA ai o fa to nunga mai FAAMASINOGA foi mai ia ele ko se ia le apostolo o le ele nga cha o le afa wai ia ai o foi fa salo ai nga sia si mai ia ole ele nga chai foi mai ia leo ele vangi ke wa fa fu ai ole leo ke wa tanga ia lo tanga le ia o fese pa un kal no langi e foi porika amen mai la manga yo pa un kal e tua o me foi le o ka ko ke fa sa ia le tua pe ai ke bi e fa pui e ka ko i fa mkalanga ma upu ma mi yonga o ka ko fa sa ia tua la mala leo ka ko le ke mi o ngai ko ile tua lo na ngai lunga ia ti tato le ki wa fa mai Yesu i lang fetale ngai o so amen ale mai mau nga ka longa ora po long se fu ele a nga ia se lo loko ho na tele mai ai se na te fa mai mau no na ona wa aleluia e mau ia ole mangu no se fu ia ele nga ke le mo le tau vai le apostolo po ole farisaio ia ka ko onge ngai ia nga ba o ko inga nga onga le onga kamiliru o le onga farsaio le kongo o yu te ia piko sili nga popular ia ai pe o inglés ke nga kilangi ia ka ko ngi ia kilang ia be o nga o ka malo be nga ale nga sa go mai mo tal no mai ia e kasia le kala e ma rosi tanu ta bai
ia ngala wo vai manga ia fai mai e leo lo inga fea i po e o fika vai i ke o tanga vale inga i tai langa o le plana i tai lenga fai e lo kanga vale inga po lo ke mile e baku ai i le val fa masingo ma i ma o le me fa masingo o fa mai le ra su ese o le fasio ki ka vale inga i po i le vale e vai e se o wala le tu e fa nga fu i le tu lo ma fa nga le tu tanga tale tatou e fa sa ngale muina e ia soifu o tanga pe fa e le mal malama ia you tell o ma tu you tell fa nga le tu Israel o fa nga le tu e banguia ga ka kalmo isela ia ai o le mal malama o ko kele you tell le malama ia le foi fa tanga i le tu ia ngai mo ngai fa fika unai ia peo ngai e whaka mi vino le pao ia le ngaka e o le whaka whea i papirongia ia o le o sau o suria attack ia o aku lomo susungu manbaka peo ngai vaenga ngai whaatanga i le atunga mea o moi o ngole mea leo le kalkongo i utai o Yesu ke viso o le alo le tu peo o le whea autau api peo o mautau api le ale au apostolo ia ngata e Paulo o au apostolo foi ngala tau ngai kui whaatasimai o Yesu ke riso o le alo le atua soifua e moni whapaoni o ia o le alo le atua soifua ia ngā whai mai whai poru sufa ua mawanga ia so o ngoi whoro leo whiriki mana mea leo tūsila ia o le whinge u taia whinge lea le kala anga le kaka leo whiriki whai mai o le whai pui ponga lunga koru lea whiriki o le whai pui ponga lunga koru lea whiriki mea ngā le kauke le yo kuru le vaenga ngā le la ngai Paulo e whiriki ai ke mua no ko inga nā ko malo te whaisi pa a reo la ko malo ai o ngā vele mo banga o e ko kongi ko e pono ko pe ia ngai ia kango e whasa o loko ia ai ma venga mo kwa mo kai ia mo e ka ke reo ku sia mo tu stala pe nga fa ola inga i whiriki ai nga makua ka ko le sau i makua ka ko wa whiriki i le launga problema launga ko au ele ka ko wange au ka ko fefe ku sa ka ko whiriki o ia o ma ala nga vala le tu sila le fido o finge u ko ia ole finge fo o le situ o le si he rota ia tu sila da vale kan kalau filiki ala long koro ila le io fa ponga filiki ia e fa si e pa a bio le filiki ngala fa mai o ifo mo fa ia Paulo ia se sa ngari fa kala mai ia ma o le ia le belenga ma fa long ko e fa kala o ile fa msino ia fa punga le fulima so fa lo que lenga le Aleluia. E kolu a menga aleluia nga fofola ko e Paulo i oia ia tiriki o le a mi tonu ma le lenga ia ma le FAAMASINOGA akari o le unga leo o me uma le FAAMASINOGA le o le tuanga ke fai e le la ma fai mi makuanga ke ia ka ngaro filiki ala nga lesa ala sa so se makauli foi kanga ka mau kofi maka ka mau o kama ia e kele e ka alo ba pe ka i wa ba ia ka alo i kupe ka i te vela ni si ba inga le mana o ka malo inga ia ko kongi ko e Paulo ni kupe ia I release e Paulo ia e fiu va ko e sa me la sa Paulo ia la sa wa Paulo pe ka o ni o la nga a momoli ba ia le sa nga Paulo i le a mi o tonu la sa kai peila bele na la mai lo Paulo mo fa malo se ke ea o le avio ton ma le nga ia mo FAAMASINOGA kali e le la mo kwa ma ke ia i filiki i se ko e pe venga le wa i lo ai e filiki la nga mele fai ku sa le wa ka we Paulo la nga mele fai e le ora ia filiki le mio ko Oleh ka alo filiki ele soi fuanga ia kai pe ko ila ngi fiafi ia ile ngi ola na ka ko ke ia ia ole ola ngi ka ko ke ia pe yon ka wo ele o mapu lava le
le lalo langi o le kui kau mawhai mai ia I langa pikola au inga ia kelengi ka ngaka o langa vaenga ai mana kua e lua whaababau o seoni ia maleola e whaababau o seoni la male whaababau seoni o le kulanga sa kangi le kau mawhai koso miengi ang ka ngaka a le ola e whaababau le mako ke mori mau o ia fiafi a kako kau mawhai kako ke kau sisi le amio tonu ma kako wola mata tau I le atua ma kau sisi ia ka polo inga ma kau si ia ka polo inga e a makalia Yesu e me mali ma pao e le te siringia lo sau panga I le ola le whaababau a o seoni wa e mana malama ma e maukingoa e ke makua e kangi ke le doa e kua e ngami ngoi e ngoi e ki ngā ma ki tena ia man whanau lava fasta ni ina ia le so mai ke fai pule lo suma le limba le ola kala ke fai le ua a mira poskolo Paulo e Filikia mano fai kua ia iu no fai tusila e fia whanau ngolongo I le mole mau Paulo ia peo o ile koe whaama oki ma kako kilo ia I le whaonganga I le tua ma le wala aunga ke viso le apostolo Paulo ia ma kau le fo ila akau kilo la le kaimilana ngai o kelo ia uia mo whaamasingo o ko vanga le kaimilana ko kelo whaamasingo mo ko vanga o whaonainga wana ko karikongu I le tala le leia ke viso peo ko vanga le ko kalango le pi o le mamau alo ma fau ma le whaoratanga ma le whao le malo le atua le ara pi o le wala unga kula poskolo Paulo I le whaamau ni mele amio kongu ma le koe kua ai whai mai wanga keke o I ese wale maanga ia mga kai kula ia koe ka o le whea awangi I wa ai le kulanga mo lunga o ngaka le ka ua ia le whea le whaasanga mai ia wa ai sa o ngaka le nga sentinga mai ngai ko se rau kala ngara poskolo Paulo le wala aunga ma le mea lofa le kua le aki a le makua inga keke ia le koma po le ale mawalunga o le kulanga o ngaka le whaasanga mai a oi ai laku ia e momoli e le whea o le malo le tua e mga kua e le oe le ke alu o oe wanga o se ave whea o le nganga o le atua le whaasima ma ngai mo le lako le launga lakua ia pi o tala masan al wakua le a uku konga le whaka me kau le whaikako a le hoko maulu le upo le atua ko kongo le loto tangata e le langona e se wale maa ngai o le tautala le apostolo Paulo e tala noi le whaau unga ma le mana o le anganga pa ia ka kikilo le o le kovanga o le malo a whai mai uanga keke po le a le malo si anga o le whiri manga au a ka kou au whaakasi ma ke riso le nga wala au inga le apostolo e whai ma whaamungianga mo le mau mu esi o I se whaasanga kau mai pe o whianga le ri pea ka kou au whaakasi ma ke riso ai o tātou whaanango lango ma whaatua tua e ala I le whaau unga le ngā pa ia mamolia whea e mai le la unga kura poskolo Paulo a wonga keke ia ka malo finiki ia sa o e tara masani polko inga o peki aso ia kala fo ipo kala me ka meki e nga kuli le fika le whanga le au ia maua whako le fika ai fo I mena au pelo me nga tonu al fatu ai vai aku peki la palpalane ma pale au ia fa penga fo se lu tau mo tato o tau ma fai mo moli le fe au le tua e ma fai nga la ku le fe au ko ngo le lo tol tangata pe a tato sa ilia le fa au unga le nga pa ia ka ki kilo le ese le ma nga ia o karangoa ale nga lue le manna o le tua usala la fai mai lo marcara nga ka lo ma ko I yonga lo e so le ese le manga le karangoa ma le posko pa ese le levo le karangoa ma ka le ele yo o mo ma ia ola au ko va ko ese ke mi va ngoa e ko fo I mai la ia al me manga ia le o le nga karangoa le posko lo po ala nga yo I le nga o le tu amen ai ngole tu ma o na le fiafle te fa malo si te oi te fa mata la pelu sa ili le Paulo lava le me o il charle le fe o malo le tu pe a pa ile lotto tangata pola la volta to mal malo pola le tanto o mai ma ana langa ai ale o ile lotto tangata le pole tu ele ma faina le liu mai ma mana ma lama il fa o tanga e sa mia ke so le fo ile le tu tangata I utai ngale ala langa ile o karipong ele o karipong le kupu le malo e nga so I fu mai la wala mo nano
le la ka mafai ke se la ngala fa ka e fio mai le na ko kupu se karioka fa fea mai ingi mea sidi va ai mata ai wa lilo I manato tanga tai o le fa na tanga le mo le rangi a tona ta pena le tua a fo mai se ala mona e ma wa o le tanga ta motiva e ma wa o le tanga ta le taulo e ma wa le tanga ta mau e ma wa le tanga ta umala ta tu ta lia ma le loto mola Aleluia. ala fa mai le tua ne fiaf Aleluia. Ele o sole. Powerful que ele le mele o ia. Aleluia. Ma ye tele. E kolu ai e vai na tau o le la uma a Paulo. Ole memo ole ami o ton. Ole o le na o ia ma memo o FAAMASINOGA atali. Ma ye tele pe on tola o blavo to e na le to le ia. Langa so se FAAMASINGO ai I lano ole la. E o memo mua o le anga mua e tau unga mau e FAAMASINGO o le ami o ton. So se FAAMASINGO I lano le la. O le anga waalunga lua e kaunga mau o le lenga o ia. O le ami o tonu e whai unga so se FAAMASINGO. A le ami o tonu le FAAMASINGO e soli e kanka I le FAAMASINOGA. Ia le vaenga le o le FAAMASINOGA o ofisa FAAMASINOGA. Lua a le ngao ia le ngao ia e ngao bia FAAMASINGO onga ele kau se FAAMASINGO ko singa I mei o kupe ele kau se FAAMASINGO ko singa I langa a inga markanka lea e kau I le kanka lea me langa le kau kala sa fanga sa o e Paulo ia si FAAMASINGO lea le ami o tonu ma le lenga o ia le la valanga le kala le fai mai lai manga o ko kongi ko e Paulo kupe le sa o e fia ngai manga ko kongi ko e Paulo tupe inga ia release inga se vai ia wala le fai lang FAAMASINGO au o ke ila inga wa kala ngua ko ipo mo kwa fefea mo testi ele ngaka o lonku langa FAAMASINGO o wa o le umo le kanka le ma ave rumo ka ka fili e ko e ku o I foi long FAAMASINGO fai mai o le kele o FAAMASINGO ma fai no fai ele ficou ele um curso ma kula fongo lo le la mai e fefe la ka ka wa le nga ke lo e kele o fai inga fai ku ko ele curso le te mo sa mo ia o na le tu nge fefe ele FAAMASINO ami o tono ke miso Yesu o ia e fai tanto FAAMASINOGA te mo e fai le ami o tono e fai e tusa mo me sa tanto foi pele ele nga pele ama e FAAMASINO ngai ka ko e FAAMASINO foi oi me le pele ama ia vai e ami o tono o FAAMASINO matua sa fio mai sa kali ele lalangi mai ko ia o ia o Mesia o ia o tamai mamoe, walo ia leo perfecta o ia o tamai mamoe. Ao tātou le kalesia, le tātou whaatalia Iesu Keriso o ia o le FAAMASINO o ami o tonu. O le ale ato e fio mai o ia o tamai mamoe, ale fio mai o ia o leono le tua ingo tarita. O le FAAMASINO o ami o tonu. So timing e ia manga ia le whaapoto lo fifiri. Wale uka ko mai al whai ungo tātou tau. Uka ko mai whai ungo tātou tau. Ia o whakari le FAAMASINGO I ngi kupe wako e Paulo release inga ia. Ia lelea, wa ke ia whai mai o kaisara. O le ato e 5 suia inga I tātou ko wana. Sau I lo tangata le o feso. Ia sau I lo feso ia ua sutu langa ia whiriki. Ia whai o toi sau o whamtalanga ne fia file I tātou e peong whai atu. O timing ia o tātou le karesia. Ne leo ko iai le o apostolo. Tātou le utu mai ei I ngalua ngale atua tātou Te whaaua o tātou au whiau o malo le atua ia o tātou au whiau ia pifo I whaataua ia lea fo I mau manga ia e ngā kusi e Paulo I le kalesia I romo a le aisisi alu e le aisisi ka ua kua le kararelei a le aisisi ka ua kua le kararelei e le aisisi whaalongo le kararelei a le aisisi whaalongo le kararelei e le aisisi whaatuatua I le atua ale foi se fatu tu ele tu ele skan kai vala au le wa ala vala au kan kai le tu o fatu tu ele tu ale la se vala au le tu ele skan kai fa ora na kala ruspo ia e ino ina fa ora ina ila tu uma o e vala au
Yesua fo le li. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ya, o mo no so fu ba la au le li. Ya ala ngale ba la tanga tsa le li. Ala ngale fifi ka ke kalo ile tua ya onga ele ai se mele ka o fa tu to no o long so le la fia ya fai o no sa o talanga tu le o na le tua fa ta tele mo no tembi ai fa tai le upo le tua mo ta to malapa e mo oil ha te mai mo fa fonga ya mo ma to fo ya ala tu no tu so ya le tua ya na o le tu mo ngalofa. Hallelujah. Ya tanto ainga mai se la fa mai sa mo ya itu langa o tele se o langa nei ya mai se fo ya o fa nga una tofia le tua o tu langa o to pa ia mo to ma ya mai se fo la to o mo o nei por clame mai mo ya mai se fo ya le su nga le pule su mai mai tu fa tua le fa ni tele le tua o na ya mo le fo fa tai ka fa mo se no te mai mo nei por clame ya so nia tu le nga mo le tua tanto mau per le file mo Cristo tanto te salvalie nei salvalinga fai mo fie ia e foi tem me o me fai ta ia manu malo per Cristo ia ele soi fu mo tanto wola fa tai mo no ia o te lore tatu sauni e fai tatu proclame ne fia fia na o mo na fa tai atu ia sunga le ona fai mo su ma tau le via fi alo sa ni taro le apa yo yesi mana onga lo ya e fatu tu le upo le tu o fa ku ku ma ya ma ku fatu tu le tu ya ma le upo le ka ko fa lo lo le fi ni apa fo e mai e fatu tu le tu apa yo ma ta dio ye fa ma li fa o lo so fu mo lo o langa ye ta di tonu ye ma fatu tu na te fa ya mo oi sa un dia fo ye ia le pa ma moi ia te alu ke ke ngalu e mai o nai mo ia talo la fa talo fa tu ma te tonu si e lo au le mo lo loto le le fia fa te tele lo ma tu mai fa sai wo fa longo i lo fio fa sai we o mai a te fa sai lo upu mo o le fia fini o la ngona o tali tonu fa fitai we fa mangalo mai fo ia te o tanga sala o lo talo le ne fiafi le li ia Yesu fa nga mai lo o langa fa nga mai lo taleng fa nga lo me alofa fa nga lo leo lo malosi ai mai se lo wola mo oi fa tai wo tali o Yesu ne fiafi fa ma li ma fa o le ia o ani mai fa nga tau to fa le li lo langi e fa o mai ia te ia tau fie le mana o Yesu Christo fa fitai no lo suafo Yesu amen e amen hallelujah le matu sauni tu ol ne fiafi fa fitai tele tamai lo lo fa fitai lo ngalei fa fitai la upu mo matou ia la fio ia matu sauni fo e fa wau nei fo i lava au nanga nisi fo yo ona fo tu mai tamal matu salo la fa uma ia fa tu mulia el nei fale fa tu mulia ia ona ngaso mai mai se matu malava fa nu ia tele ai la tu ta dia la upu yo la tu nota mai se la tu loto fi ngalo le via tama ia so matu se fa ngalo matu se upu fo o le tau tamari li fa fonga se matu wa tu pele sa mo ia na matu talo le fa ia mai ke ala tele o le kale si nei ana le malu le ia ia fo ia tu lava le ia te oi nei ma so malapa yo oi le fa va lava amen shalom shalom Lord, we pray.